Ili je srebro, ili je zlato. Dobar dan svima, veliki pozdrav. Evo, javljam se sa prelijepe sunčane plaže iz Italije. Današnji teren će da bude more, plaža. Plaža mislim da je, koliko sam vidio sad ovdje, šljunak. Na jednom dijelu ima i pijeska, sitnog. Dosta je zanimljivo. Nakon svega ćemo se malo i okupati. Voda je dosta hladna. Ostanite do kraja videa, stisnite like, opalite taj subscribe i pogledajte šta ćemo pronaći u nastavku. Evo, za početak želim da vam pokažem ovaj metal detektor. Ovaj sam ponio za moju djecu da mogu da se igraju, evo tu u pijesku. Najlakši način da privučete djeci pažnju sa metal detektorima je da kupite neki ovako mali. Ovaj na primjer košta 20 eura sa Temua i evo, malo da zaboravim, ovo je moj Legend. Iako sam im rekao da ga sačuvaju, oni su otišli dole, tako da ga niko ne pazi, ali sva sreća nikoga nije ukrao. Ok, oni će da probaju ovdje po ovom pijesku sa ovim, iako tamo piše da ima zvuk i ima ovdje izlaz za zvučnik, ali zvučnika nema, samo je vibracija na njemu, ali nema veze, u svakom slučaju radi posao, djeci je zanimljivo i interesantno. Oni će da probaju na pijesku da traže kovanice, možda čak pronađu i neke prstene. A vi ostanite do kraja videa i pogledajte šta ćemo pronaći. Evo ovdje imamo prvi signal. Gdje smo imali signal? Ovdje. Evo prvi nalaz danas, olovo za ribu. To jest za ribolov. Evo na broj 33 drugi signal. Meni zvuči kao neka kovanica, ili ne, ipak je sam otvarač od konzerve. Pa vi nama kažete da smo mi pašteta turisti. Evo još imamo izuzetno dobar signal. Ovo je djelić nakita. Mislim čak da je zlato.
Buongiorno. Orecchino? Speak English. Ah, no English. German. Deutsch. Italia. I'm from Slovenia. Si trova qualcosa? I think it's a gold. Insomma. Che è buono. Ora. Oro? Ja, oro. Oro. Mislim da je zlato. Mislim da je danas prvi zlatni nalaz. Sija se kao zlato. Ili je srebro. Silver. O è ferro? Ferro? I don't know. Ti tasca. Ja. Ciao. Ćao, čao. Dosta interesantan nalaz. Da li je zlato ili srebro ne bi znao. Moram da operem. Pa ćemo da vidimo. Evo ljude zanima, ljudi dolaze da nam to pitaju. Dosta zanimljiva stvar. Dosta interesantno. Mislim da smo našli prvi djelić nakita. Da li je zlatni privjesak ili srebrni, to ćemo da vidimo. Sija se kao zlato. Evo još jedan signal na broj 42. Evo ga, 20 centi. Ne znam da li brojite ove cente, ali evo. A mi idemo dalje. Ova plaža je velika i vidim da nije niko tražio, nije niko kopao na ovome dijelu, tako da je vrlo moguće ćemo pronaći dosta toga. Evo sad imamo ovdje 39. Zvuči kao dosta duboko. Možda čak i nije. Evo ga. Evo ga. To je samo 10 centi. Kao što sam rekao, signalci grupišu ispod same ove plaže. Nema dole ispod ništa. Evo, na broju 39 imamo jedan površinski nalaz. Evo ga. 10 centi. Evo, pošto je zlato na izuzetno niskim brojevima, broj 18 ne mora značiti u ovom slučaju da je folija. Možda da bude neki zlatni prsten. Mada čisto sumnjam, ali opet u svakom slučaju hajde da provjerimo. Ali jest komad aluminijuma koji izgleda ovako, iz istog razloga daje takve tonove broje. Dosta je tanak ovaj lim.
Još jedan komad olova. Evo, jedan površinski nalaz. Naočale, ženske. Marke nema, znači neki lažnjak, neki fake. Nakon par minuta, bez ikakvog signala, i ova 26, što je plitko, je mnogo dobar. Što je rekao, dosta je plitko, nije duboko. Mislim da smo ga izvadili. I taj famozni 26 dupli ton je otvarač od limenke. Evo, jedni se tako zabavljaju na svoj način. Ja se zabavljam na svoj način. Sezona praznika, novogodišnjih, tako da je sve dozvoljeno. Ne razumijem. Ja ne mogu da vjerujem da detektor hvata ovakve predmete. Ovo je neki mali krugić. Da li je matica od šarafa ili šta je, pojma nemam, tako mi izgleda. Tako dobar ton, samo zato što je predmet okrugao. Oko ovakvog kamenja uvijek je bilo dosta dobrih nalaza, bar dok sam ronio. Gdje god je neko kamenje, tu je se zadržavala dobra roba. Ili bar kovanice. Nalaze se pretežno grupišu. Ja ću sada probam ovdje oko kamenja, pa ću onda da izađem ovdje gore na
samu plažu. Evo jedan izuzetno dobar signal. Ja se nadam da će biti bar nešto kako treba danas. Ovo je prvi signal da je u redu, da su lijepi brojevi uz vidjeti zvuk. I evo naravno, to je kovanica u dosta lošem stanju, mislim da je 50 centi. Ajmo. To je vrlo dobar znak, inače, kao što sam rekao, signali se grupišu, tako da gdje je jedan, tako da je sigurno još par kovanica tu ili možda čak i nakita ima. Ja mislim da je ovo 50 centi. Očistit ću samo da vidim u kakvom je stanju, koliko je staro to otprilike. Kovanica je 50 centi, dosta je stara, dosta vremena je provela u moru. I ova je isprana iz mulja, tako da baš na tom mjestu sad treba da očekujemo. Znači nije ovdje dole roba se povukla, već je ostala ovdje gore, blizu same plaže. Molim sine. Ja sam našao sam evo nešto. Evo ovdje imam neki signal sine, dobar. To našao ono što sam izgubio. Ipak samo zvoni na ovu, a šta je ovo? Pojma nemam. Izgledam kao djelić olova za ribu. Evo, na broj 39 imamo jedan površinski nalaz. Evo ga. 10 centi. Baterija na kameri je skoro prazna, nadam se da se neće sad baš ugasiti u ovom momentu. Nalaz je skoro površinski, nećemo duboko da kopamo. Znaš što sam ja tamo našao u tamo Islandu? Evo, ipak samo otvarač od konzerve. Tata, pogledaj što sam ja našao u Islandu tamo. Šta si našao, sine? Škorpiju pravu, zelenu. Pravu škorpiju. Svi imaju. Pa pazi da te ne ugrize. Evo, ovdje imamo signal, pogledaj. Daj. Tu, vidiš kako je tvrdo, ajde probaj ti. Vidiš da ne možeš. Ne, vidiš, otiće ti sve u oči tako. Tako. Viš kako tata kopa, ko bager. Je tako? Ja. Sad kad smo iskopali, detektor ne vidi ništa. Sad ćemo da probamo sa ovim. I to je negdje ovdje. Jesmo u nizu? Što je to? Ovo može da bude Šta? kukica neka. Vjerovatno od aluminijumske žice nešto. Znaš? Da? Tata. Snimate video sa mnom. Snimamo, evo. Bićeš na televiziji. Ću reći dobrodošli na nov, danas je decembar, dobrodošli u novi video, danas je decembar.
Tako je. I kaže da pritisnu like i subscribe. Pritisnite like ili subscribe. Čuvaj. Ili na komentaru napišite Semir Babić. Tako. U komentari napišite Semir Babić. Ili Emil Babić. Eto, dragi moji pretplatnici, čuli ste šta vam je rekao moj sin. Ja ovdje imam signal, ali mi nije jasno šta je. Još jedan komad žice. Isti kao onaj malo prije. To je isto kao kukica. Ko neka kukica, ja. To je isto kao kukica. Vidjet ćemo šta je kad očistim. Što se poleti? Jesi nešto. O! To nije dobro. Nije to ništa. Sa 26. 36, skoro na površini. Znao sam 36. Češ ti ovo da iskopaš? Može? Drži? Evo tu. Ne, vidiš kako ja, samo stavi i povuci. Dobro. Dobro. O, iskopao si ga, bravo. Evo, šta si pronašao to? Ha, koliko si pronašao? Kaži mi, koliko si pronašao? Da vidim. 2 eura. Te 2 eura si pronašao, bravo. Idemo dalje. Ti si pronašao više nego tata do sad. Bravo. Preplatite se i pritisnite ako vam se sviđa kako sam ja dobro našao 2 eura. Bravo. Nek si im rekao. Možda smaći. Ti? 38. 38. Ovo može biti ili 50 centi ili 2 eura. To je možda 37 ili 38 ti reče pisalo. Ili ipak ne, nije ni jedno ni drugo nego olovo. Gdje je olovo? Olovo za ribolov, vidiš. To je olovo za ribolov. Hajde da sve operemo. Operi ga pa donesi da ubacimo u torbicu. Ovako tu otprilike. A? Kakav ta zemlja? To je mješavina pijeska i mulja. Da je neko nije stavio tu ulje. Mulj, Mulj. ne ulje sine. Mada izgleda kao prerađeno ulje iz motora. Ali nije. I ne možemo ga pronaći ovako. Onda uzmemo veliki detektor. Pa probamo s njim. O, našao sam negdje. Tu. Čuvaj se. O, našao sam. Tamo. Bilo je svetli kamen. Ništa. Ali zašto? Samo šutim. Ovdje je kamen. To je ovo malo nešto. Kako se... Ovo je nakit. Šta je nakit? Ovo je srebro. Bubamara. Jo, vidiš da je bubamara. Hajde da operemo. Dođi. Wow! To je najbolje. Ja mislim da je ovo srebro. Ja isto pronađem nešto dobro. Jeste. To je pola bubamare. Pogledaj.
Ali tu za bubamara? Mislim, cijela je bubamara, ali polovica samo ima ove kristale po sebi. Sve radite vas dva? Je vršite obdukciju na... Jana? Vršite obdukciju meduze. Ima oči. To je mrtvo, vidiš. Evo, broj 40. Dosta glasno. I to je 1 euro. Idemo dalje. Wow, operi tu školjku, pa daj mami. Ona skuplja te školjke. Evo, mislio sam da neću da snimam više. Da je dosta za danas, ali... Ali nikad nije dosta. Nikad nije dovoljno. Evo kovanica. Ovo je... Stvarno ne znam koja kovanica bi mogla biti. 20 nečega. Italijanskih 20 nečega, sad ne znam šta tačno. Ovo je dosta plitko. 31. Otarač. Konzerv. Konzerv? Ja. Od konzerv. Još jedan ispravan površinski nalaz. Ovo mislim da je žeton. Jeste. Žeton i telefoniko. Voda je dosta plitka. Prehladna je voda. Ne mogu vam opisati osjećaj, znači noge mi mrznu upravo, ali eto, opet sam probao da uđem u vodu. Ovdje je dosta plitko. Evo, iza mene možete vidjeti, ja sam ovdje, nije ni do koljena voda. I sad ne znam koliko je tamo otprilike do onih plutača. Ali ovdje isto tako ne smije se kupati, zabranjeno je kupanje zbog ove luke ovamo, zbog ovih brodova. Ali eto, ja sam ušao samo da probam kakva je voda. Pokvasio sam malo noge do koljena i cirkulacija radi nenormalno, znači toliku toplotu sad evo osjećam po nogama da nije humano. Sad ćemo da se osušimo pa idemo negdje na ručak i to bi bilo to za ovaj video. Evo, danas je 27.12. Ja vas pozdravljam sa italijanske plaže. Evo, još imamo kamermana i publike iza kamere, ali nije bitno, nećemo snimat. Niko ne može da vjeruje da se jedan čovjek skinuo da hoće da se kupa ovdje. Ja vas sve pozdravljam, ostavite like, pretplatite se na kanal i vidimo se u narednim klipovima u narednoj godini. Ćao!